Okay, the recording just started. So yeah, hi everyone. Anja here again, the CEO at Crypto Unity. The sound check has been done already. So we're having this AMA in 3 languages: English, Spanish, and Slovenian, as all the other AMAs. I'll let Sandy and Davor greet everyone, and then let's get started. Dobrodošli, pozdravljeni vsi skupaj še z moje strani na novem AMA dogodku Crypto Unityja. Kot vedno bomo z vami Sandy, Anja in pa Davor, vodilni v Crypto Unityju. Tako da danes bo spet AMA v slovenščini, angleščini in španščini, da lahko res pokrijemo vse skupnosti. Kasneje bo tudi naložena na YouTube, tako da si boste lahko tudi kasneje ogledali, tudi če boste zamudili, brez skrbi, ampak vedno, tako kot jaz vedno rečem, dobro je poslušati v živo oziroma na YouTubeu, da res dobite prve informacije iz prve roke. Tako da, Davor, zdaj pa v Španijo. Bueno, hola a todos y bienvenidos a una otra AMA de Crypto Unity. Anja y Sandy ya se presentaron y bienvenidos. Después del AMA estará en YouTube, así que podrán verlo tranquilamente otra vez. Bueno, empezamos. Anja. Yeah, from what Sandy explained, or how Sandy told everyone that in Slovene, it just shows that he was watching Eurovision yesterday evening. So, yeah. Okay, let's just get started. So, what's new is our first topic to cover. Yesterday, we actually had a meeting with VIP Group about the app, the updates that are about to come after the launch, the utility of the cut, and we have answered some of their questions. So yes, I'm telling you that because this is the invitation for you to start engaging more here in Telegram, or in this main group, or in other language groups. So you get to join the VIP group, get closer with us, with the whole team, and other amazing individuals who share the how do you say that? Share the interest and see the potential in Crypto Unity and CUT. So this is about the meeting that happened. Now, next week, we are attending Podium, which a lot of you must already know from all the posts that went out there. But yeah, we have already a lot of meetings scheduled with potential investors, partners, and other great individuals who might just become our next team members. So we're really excited about Podium. Then maybe the biggest of the news of this What's New section is actually the workshop that is coming out today, and it is regarding the buyback and what it actually is. So our beginners will get to learn, and for you to see what's coming out next. So yeah, you heard that correct. The buybacks are coming, and they're coming before the launch. Sandy. Ok, najbolj da kar skočimo takoj v AMA dogodek z novicami. Včeraj smo imeli en video sestanek z VIP Telegram skupino o aplikaciji, o njenih prihodnih posodobitvah, kaj v bistvu vse prehaja v naslednjih verzijah, uporabnosti CUT žetonov, odgovorili smo na kar nekaj vprašanj njihovih, ki so jih imeli. Tako da to je nekako kot tudi vaše, oziroma vabilo tudi vam, da ste bolj aktivni, tudi v Telegramu, da pomagate en drugemu, da se malo pogovarjate med sabo in s tem potem tudi lahko pridete v VIP skupino, čisto brezplačno, samo tam so bolj tisti aktivni res in dejansko potem res, recimo ste tudi v kakšnih takih mitingih, kjer probamo tudi z njimi malo bolj razvijati pa delati. Zdaj, naslednji teden bo Crypto Unity na Podiumu, jaz se zelo veselim tega, imamo že kar nekaj dogovorjenih sestankov z potencialnimi skladi, investitorji, partnerji in odličnimi posamezniki, ki bi lahko mogoče kasneje tudi postali člani, glede na to, da tudi bomo iskali po kadru oziroma bo neka zahteva oziroma želja po rasti ekipe. Tako da smo zelo veseli in to je v bistvu ena taka malo večja potrditev za nas, da smo bili povabljeni na tak, bom rekel, en izmed večjih startup teh konferenc v Evropi. Tako da danes
potem zadnja v bistvu taka na hitra novica je pa, da danes pride nova delavnica, tako da si jo boste lahko prebrali in delavnica bo govorila o buybackih, tako imenovanih, tako da bojo vsi začetniki se spoznali s tem, kaj to sploh pomeni. In ja, prav ste slišali, tisti, ki se že malo spoznate, buybacki prihajajo in to že pred lansiranjem platforme. Davor. Tenemos algunas novedades. Una es de ayer tuvimos un encuentro con VIPs sobre la aplicación, sus futuras actualizaciones, la utilidad de CAT, y hemos respondido a algunas de las preguntas que tenían. Esta también es su invitación para empezar a participar aquí en nuestro grupo de Telegram, para que puedan unirse al grupo VIP y acercaros más al equipo y a otras personas increíbles que realmente ven el potencial en CAT y el CryptoUnity. Otra noticia que tenemos es la próxima semana asistiremos a Podim. Ya tenemos muchas reuniones planeadas con inversores, posibles socios y grandes individuos que podrían convertirse en nuestros próximos miembros del equipo después del lanzamiento, ya que va a hacer falta. Además, estamos realmente emocionados al respecto. Y hoy saldrá el taller o un workshop sobre qué es la recompra o, como se dice en inglés, el buyback. Así que nuestros participantes sabrán qué viene a continuación. Si lo han oído bien, las recompras están llegando antes del lanzamiento. Okay, let's continue. And the next topic we will cover is about our app. How is it coming together and everything? So currently we are preparing CryptoUnity app, the platform for final testing that you will be carrying out, finishing final touches and adjustments, and we're currently in process of uploading the final content from all the workshops, tips, and other languages. So we're still on track. Everything's coming together smoothly, and almost certainly next week scale testing begins. So once everything is ready, then we apply to iOS and Google Play stores, and then we just wait for the approval. And when we get then the green light, then we launch the exchange globally. Finally, so people, we are 98% there. Do you realize that? I just can't realize it actually. So yeah, we're about to win soon. So let's ensure that as many as people as possible learn about CryptoUnity now. Vedno angleški jezik žanje vse take dobre novice. Nadaljujemo seveda z našo aplikacijo, z menjalnico, s platformo, kaj se dogaja. Pripravljamo se, ne boste verjeli, za končno finalno testiranje. Dokončujemo še neke zadnje popravke, nalagamo vsebino, da bo vse pripravljeno in še vedno smo na pravi poti, vse gre ok na razvojni strani. Tako da bravo tukaj Davorju, evo, na javno zaploskal. In seveda, on v bistvu vod ta, ne delal sam. Tako da pa vse, res pohvale za enkrat. Tako da upam, da se tudi do konca ne bo čisto dotaknil, več ali manj je že vse narejen, zdaj grejo samo še finese. Tako da skoraj zagotovo naslednji teden nadaljujemo z največjim testiranjem, potem v takem malo večjem obsegu. Potem, ko bo vse pripravljeno, se bomo prijavili na trgovino oziroma App Store, dajmo temu reči tisti, ki imate iPhone, App Store, se pravi iOS, in pa Google Play za Androide. Potem pa čakamo na njihovo odobritev. Ko dobimo zeleno luč, potem bo menjalnica in aplikacija lansirana lahko globalno. Tako da, kot je Anja povedala, 98% je že za nami. Dan, narejeno. Tako da ljudje upam, da se tega tudi vi zavedate. Jaz se ne, iskreno, sploh ne, tako nekako
oktobra, ko smo lansirali KAT, ni bilo še čisto jasno, pa smo ga zdaj že lansirali, pa je že pol leta zunaj. Tako tudi mi bomo verjetno, nas bo to hitalo oziroma zadel kar par mesecev zatem. Tako da ja, ampak prihaja lansiranje nove kriptomenjalnice, kmalu bomo zmagali, tako da dajmo vsi skupaj poskrbeti, da bo čim več ljudi izvedel za CryptoUnity. Dobro. Sandi se oktobra ne spomne, zato ker lansiranje je bilo novembra, ampak pustimo detajle. Bueno, estamos preparando... Ne bo oktobra. Ne. Bueno, estamos preparando la plataforma de intercambio para la prueba final, finalizando los últimos ajustes y subiendo el contenido. Seguimos en el camino correcto y todo está uniéndose de manera fluida, casi con certeza. La próxima semana comenzará la prueba de escala. Una vez que todo esté listo, solicitaremos la inclusión en las tiendas de iOS y Google Play. Y luego esperamos su aprobación. Así que ya estamos en los últimos pasos de subir la aplicación a iOS y Google Play. Y cuando recibamos la luz verde, lanzaremos el intercambio a nivel global. Estamos al 98% gente y no sé si ustedes se dan cuenta de eso. Sandy dijo que todavía no, pero vamos a ganar pronto. Asegurémonos de que tantas personas como sea posible se enteren de CryptoUnity. Okay, so let's move on to marketing. So in marketing, there are two jobs. There is our job and then there is your job. So we'll do our job best, starting in Slovenia, and then we'll gradually expand beyond borders. We'll use different marketing strategies to attract new users, especially those who are curious about crypto but haven't found an accessible platform for them yet. So now we have started with press releases, other articles, podcasts, mailing initiatives, partnerships with other crypto people in Slovenia, and soon enough, events will start. So this is our job. Our job is to make sure that CryptoUnity will become the platform that beginners go to. So then there's your job. So on the other hand, your job is as equally important as ours, because it's been known since forever. Word of mouth marketing is the best way to spread the word and to gain new customers that exist among marketing strategies. So we will make sure to do our best in spreading the word about CryptoUnity among the people we know. And I think we've probably covered 99.99% of those we know. They certainly know about CryptoUnity. But you are actually the ones that can make a big difference here, because you can help us spread the word by sharing the news with your friends, your colleagues, by posting on Facebook or anywhere else you see fit for yourself. So the more people know about CryptoUnity, the faster CryptoUnity grows, the faster CUT grows, and you can make a big difference, guys. Sandy. Ja, res je. Nadaljujemo z marketing temo in sicer, tako kot je Anja povedala, obstajata vedno nekako dve službi, bomo temu rekli. Naša, se pravi, mi poskrbimo, seveda, da se vse pravilno izvaja, in pa tudi na vaši strani je, ne bom rekel temu služba, ampak kot neka zavezanost, pripadnost CryptoUnityju. Tako da mi se bomo potrudili, seveda, kot vedno, da bomo speljali naš del tako, kot se zagre. Začeli bomo v Evropi, doma in pa v sosednjih državah in tam, kjer imamo največjo podporo, no to se bomo pa postopoma širili izven evropskih meja. Uporabljali bomo različne drugačne strategije za marketing, da v bistvu bomo res lahko targetirali in najdeli tiste ljudi, ki zdaj iščejo tako platformo, pa je dejansko na trgu ni. Da bomo v bistvu privabili tudi te nove uporabnike, zlasti tiste, recimo, ki jih kriptovalute zanimajo,
in dejansko niso še našli rešitve do danes. Tako da CryptoUnity bo ta platforma. Po drugi strani pa je vaš del, mislim, da skoraj enak, toliko pomemben, kot naš del. In že od nekdaj vemo, da reklama od ust do ust je najboljši način za širjenje novic, pridobivanje novih strank uporabnikov, tako da se trudimo res po tistih najboljših močeh širiti besedo med ljudi, med tiste, ki jih mogoče poznate še, sodelavce, prijatelje in tako naprej, da pomagate tudi vi na vaši strani razširiti to novico, da prihaja CryptoUnity. In zelo bomo hvaležni, v bistvu pomagate vam in nam skupaj, tako smo že eno od štarta, in dejansko poskusite res mogoče deliti kakšno objavo, da več ljudi vidi, povedati komu, ker to je v bistvu samo dobro. Mogoče je nekdo dolg časa iskal, pa ni vedel, kje začeti, pa bo CryptoUnity mu pomagal na tem popotovanju. Tako da več ljudi, ko bo slišalo za nas, hitreje bomo rastli, hitreje bo rastel CryptoUnity, hitreje bo rastel CAT. Tako da zdaj je tudi na vas, da nam pomagate. El marketing. En marketing hay dos trabajos, es el nuestro y el suyo. Y nosotros haremos todo lo posible, comenzando aquí en Eslovenia primero y luego expandiéndonos gradualmente más allá de las fronteras. Utilizaremos diferentes estrategias de marketing para atraer a nuevos usuarios, especialmente a aquellos que tienen curiosidad por las criptomonedas, pero no han encontrado una plataforma accesible. Ahora estamos empezando con comunicados de prensa, artículos, podcasts, iniciativas de correo electrónico, asociaciones con otras personas del ámbito cripto en Eslovenia y pronto comenzarán los eventos. Este es nuestro trabajo o el nuestro deber, asegurarnos de que CryptoUnity sea la plataforma a lo que los participantes acudan. Y eso es lo que es CryptoUnity, es una plataforma para los participantes. Su trabajo, por otro lado, es igual de importante. Desde siempre se ha sabido que el marketing boca a boca es la mejor manera de difundir la palabra y ganar nuevos clientes que existen. Así que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo difundiendo la palabra entre las personas que conocemos, pero ustedes son quienes pueden marcar una gran diferencia. Pueden ayudarnos a difundir la palabra compartiendo las noticias con sus amigos y colegas y publicando en tu Facebook o donde crean que es conveniente. Cuantas más personas sepan sobre CryptoUnity, más rápido podemos crecer y más rápido crecerá el CAT también. Okay, so after the app's finished, there comes the last day of May, the 31st of May 2024. And this is gonna be our launch day and the biggest milestone for CryptoUnity up to this day, and probably in the whole time of CryptoUnity. So when we have started 1,100 days ago, CryptoUnity was just an idea. It didn't even have the name yet. And in 20 days, CryptoUnity will become the reality. And then in 365 days, what could CryptoUnity be? I think it will be something much bigger. So that's why this is probably the last time we're saying this. If you like and believe what we're doing here, and if you believe that this is good, if you see the potential in what we do in CryptoUnity, head straight to our website and buy CAT with the bonus while it's still available. Because after the launch, or even sooner, it disappears, and the buy bonus and selfies, they will be finally gone for good. So now is the time to tell your friends, tell your family, neighbors that a crypto platform for beginners is launching in 20 days. And,
Starting with crypto in the right way, that can change someone's life or yours. So I'll stop here and let Sandy translate. Ja, bliža se 31.5., hitreje, kot smo si mislili. Celotno lansiranje nove menjalnice, naš največji dosežek oziroma mejnik po 3 letih trdega dela. Se še spomnim, približno, koliko je Jana rekla, 1100, a je, recimo, no, ali pa še dan manj. Recimo 1100 dni nazaj je bila to sama ideja. Čez koliko 20 dni, 21 dni bo to realnost. Čez 365 dni je pa lahko nekaj veliko večjega. Tako da mogoče tukaj na tej točki, jaz bom sicer malo pogrešal te bonuse, no, ker je fajn pač, če daš nekomu nekaj več, ko te podpre na začetku. Ampak bomo zadnjič še povedali in vas pozvali, če ste že tukaj od začetka ali pa če ste včeraj prišli. Hvala vsem na tej točki za podporo. Je pa mogoče šansa, oziroma če vam je CryptoUnity res všeč in verjamete v to, kar delamo, in da bomo pomagali ljudem v naslednjih letih, in da bomo res ogromno zrastali in vidite potencial v CryptoUnityju, kakšne probleme rešujemo globalno, pejte na CryptoUnity.org, našo spletno stran. Lahko seveda je še nekaj žetonov ostalo z bonusom, mislim, da približno polovica, nisem še gledal statistike danes. Tako da dokler je to na voljo in 31.5. oziroma prej, ko pač ta zaloga zdaj verjetno bo hitro pošla, ko gremo proti temu datumu, to je zadnja možnost, da lahko nekaj več podarimo oziroma damo zraven ljudem, ki verjamejo v nas. Hkrati pa potem se tudi ugasne selfie in bonus in selfie potem gresta zavedno. Tako da jaz bom malo pogrešal bonus, ampak ok, kar je pač treba, je treba narediti. Tako da povejte mogoče prijateljem, komorkoli okrog, ki ga poznate, mu povejte, kaj delamo, malo poširite novico in povejte, da čez 20 dni prihaja neka platforma, ki bo mogoče nekomu pomagala oziroma olajšala vstop v kriptosvet. Tako da začeti kripto na en tak prav način, to definitivno lahko nekomu ali pa celo vam spremeni življenje na boljše. Tako da upam, da bo CryptoUnity rešil te težave začetnikov. El lanzamiento o el día 31 de mayo se está acercando y nuestro mayor hito después de 3 años de arduo trabajo. Cuando comenzamos hace 1095 días atrás, todo eso era solo una idea, pero en 20 días será una realidad y imagínense qué podría ser en un año o en 365 días. Podría ser algo mucho, mucho más grande. Por eso, probablemente esta sea la última vez que lo decimos. Si os gusta y creen que lo que estamos haciendo aquí es bueno y si ven el enorme potencial que nosotros vemos, visita nuestra página de web, el sitio web, y bueno, compran CAT con un bono mientras aún está disponible. Después de eso, después de esa fecha, la opción de OTC desaparecerá. A Sandy le gusta mucho este bono porque lo puede ofrecer a todos sus amigos familiares, pero como hemos dicho, va a desaparecer después del lanzamiento. O quizás antes, lo que está disponible ahora está limitado. Y el bono de compra y las comisiones de venta finalmente se irán para siempre. Así que díganlo a sus amigos, familiares, vecinos, que una plataforma de cripto para principiantes se lanzará en 20 días. Y empezar con cripto de la manera correcta puede cambiar la vida de alguien
conocido o la suya. Ya está, Anja. Only one final thought for the finish. I believe that in life you get certain amount of opportunities, some better, some worse. And I really believe that Crypto Unity, that this is my opportunity. And I believe that this is also your opportunity. And yeah, let's make the best out of it, because it's not, the opportunity isn't enough for itself. You have to be there to grab it. So let's do our best. Me, us, and you, we all together, let's do this together. So imagine how the AMA session will look like in 1 year. Še jaz sem dobil goosebumps. Ja, jaz bom pa zaključil tako, da bom tudi ponovil malo za Anjo. No. Sicer za zaključek tega AMA dogodka, jaz mislim, da recimo v Sloveniji, kar se tiče zdaj, seveda mene poslušajo domači naši ljudje, mislim, da ne vem, če je bilo kaj takih priložnosti, dajmo reči, dobrih, potencialnih. Upam, da v prihodnosti jih bo več, ker podpiram tehnologijo in kripto in blockchain in ta trg, tako da upam, da se bojo kakšni mlajši še tudi podvizali pa rešiti predstaviti kakšen produkt. Ampak tako, kot je Anja povedala, ne, vsak dan grejo mimo nas različne priložnosti, tista je ena dobra. Če lahko se spomnite oziroma če pomislite, ste danes na poti v službo ali pa v trgovino, ste videli, da je kakšen rdeč avto, koliko ste jih videli. In definitivno boste rekli verjetno nobenega. No in tako v bistvu priložnosti grejo mimo vas ali pa mimo nas vsak dan. Tako da dajte se zavedati priložnosti dobrih, preučite jih in tako, kot je Anja povedala, dajte zgrabati, ker če ne, grejo mimo in najslabši karier pač ostanete tam, kjer ste. In je treba vsak dan delati, rastati in zagrabati dobre priložnosti. In jaz mislim, da definitivno, kar se tiče mojega mišljenja, je zame Crypto Unity ena taka dobra priložnost. Jaz upam, da je tudi za vas. In dajmo se vsi skupaj potruditi, da naredimo to lansiranje nove kriptomenjalnice, tako kot se zagre. Z našo in z vašo pomočjo jaz verjamem, da bomo uspeli. In zelo dobro je povedala Anja, predstavljajte si za sekundo, kakšen AMA dogodek ali pa katerkoli dogodek, jaz verjamem, da bojo malo drugačni dogodki čez eno leto, mogoče v živo na kakšnem stageu, kjer bo 1000 ljudi prišlo nas poslušati, ampak predstavljajte si AMA dogodek čez eno leto, ko bo že eno leto operational exchange v vseh državah in boste lahko rekli, jaz sem bil pa tam, preden so lansirali, sem pomagal, sem malo analiziral, sem testiral, sem jih podprl, mogoče kupil njihovo kriptovaluto še takrat čisto na začetku, tako da mogoče ena izmed tistih zgodb, ki bojo uspešne zgodbe. Tako da hvala še enkrat vsem za podporo, to je my 2 cents. Bueno, para ¿cómo se dice? Un pensamiento final de esta AMA. Anja dijo que cree que en la vida recibiremos o podríamos recibir cierta cantidad de oportunidades. Y yo creo que esta es mi oportunidad. También espero que puede ser suya o vuestra. Y la oportunidad por sí sola no es suficiente. Necesitamos aprovecharla. Así que hagamos todo lo que podamos, hacemos todo lo posible y nunca se sabe cómo va a ser la AMA en 1 año. Imagínense cómo podríamos reunirnos juntos ahí en este evento, mirar atrás y, bueno, sonreír en una buena manera. Así que unos 20 días más. Okay, so I think we're ready to wrap this up now. Thank you again all for listening to this AMA.
And yeah, let's get back to work, people. Sem, da ste bili danes z nami. Se vidimo naslednjič bomo, moje samo par dni pred lansiranjem, tako da bo noro. Zdaj pa gremo zgraditi in narediti najboljšo kriptomenjalnico na svetu. Hvala za podporo. Muy bien, hasta la próxima. Nosotros vamos a seguir trabajando y nos veremos un par de días antes del lanzamiento. Bye, everyone.